Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Andaya. Thank you, Lods, sa like. No problem. Sige, dyan na lang. Uy, wala. Wala. Baka nandyan pa yung pistol ko, pwede pang balikan. Pwede pa. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Your primary objective is to kill them all. Hanapin yung box na yun. Hold out. Go down. Enemy helo! Sakto pa. Saktong-sakto. Saan tayo? Carnival. Got a vendor if Commander you need here if gear. you need equipment. Sa peryahan tayo, peryahan. Over here. I need it. Copying money. Plunder cash here.
Got some cash here. Friendly loadout drop on the way. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Meron dito. Dropping. Armor down. Pasok sa loob. Gas is closing in. Doon na ata eh. Kayo nagbasag? Oo. Ano sa heartbeat eh. Hindi naman pwedeng ghost kagad yun. Hindi yata. Hindi ghost yan. Time's up. Objective failed. Nagre-recon dun ah. Eh, dito. Sa itaas natin, itaas. Oo nga, nandiyan pa. Uy, lumayo. 38 meters dito. Ano mga ano? Mark on the grid. Let's go. They've been through here. Guns up. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. May nag-drop dyan ah. Down. Isa pa. Nice. Sa train. Meron sa train. Madami ah. Sa likod. May truck. Meron doon oh. Contact. Target down. Morido. White ba? Meron pa? Meron sa watch. Meron pa. Meron may yata dyan sa carnival. Meron din sa baba Isa natin eh. ah. Pero, dito. Ayun na. Kalikod niyo, Jer ah. Ayun na. Likod. Meron din. Iikan na ako, buti na lang. Hindi tinatamaan ng sniper ko. May nahit pa ako dun. Armor here. Ang plates. Oo na armor. Bawa ko plates ko. Armor box eh. Baba ko na to. Sige, Pato. baba mo. Sige lang. Grid mark. Let's move out. Orange pa rin. Copy your mark. Sila yan ano? Naka-chopper. Enemy helo. There. I got movement. Enemy helo. Master Dobe na. Uy, Enemy UAV overhead. May threat ka, Master Dovi. Kaya man. Ba't na-stuck ako? sila ngayon ang i-hunt natin. Dito. Enemies in the area. Basag na yun. Teammates in the gulag. Likod yan, likod. Shit. Uy! What the fuck? Kala ko patay. Naka-crouch lang pala. Nilikodan na ako. This is the gulag. Survive and you can redeploy. Win here and you return to the front line.
You lose, your fight is over. Shotgun. Sort them out or catch them. Ano? Oh. Gas is inbound. Marking new safe zone. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Dami ah. Dami. Pa na dun. Teammate Lipat ka na. redeployed to the Nice AR. one, nice one. Polluted dito ah. May armor box dito. Your teammate Ay, got go! sorted. We're sending them home. May armor box dito. Binaba ko na. Nabili lang ako isa. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Enemy Dubi UAV na naman. overhead. Dubi. Enemy UAV overhead. Right? Di pa ano? Di pa siya pwede. Ah, di pa pala. Free fire yun ah. Noted. Lated. Closing in. Oh shit. Yan na. Ito yung pera. Oh. Copy cash drop. Mid caliber here. Thank you. Kunin mo yung Mid loadout mo. caliber here. Makuha yun. Wala naman ako nakita. Medyo clear. Clear. Ba? Ammo box. Upgrade here. Rifle. Bit-bit pa akong ammo box Ano ka na isa na? pa. Pop mo na yung isa. Does anyone need this? Thank you. Gitnang-gitna eh. Perfect. Perfect. Pang UAV no? Pera. Got a vendor who needs gear. Copy cash drop. Oh, but Two box. Sa taas yun eh. kaya
Tahimik dito pa. Mamaya sabay-sabay na 360. Kaya kasi, Ano di ba? nga. Lagi. Mas dito tayo sa gilid siguro. Para hindi masyadong gitna. Moving. Disregard last. Anyone need a gas mask? Gas mask. Gas is inbound. Marking new safe zone. No! No. Kakatakot! Enemy helo. Anyone need a gas mask? Bash, bash. Bash, bash, please. Pash, pash. Bash, bash. Bash, bash. Bash, bash. Bash, bash. Bash, bash. Wyoming. Wyoming. Ayan. Na naman silang binashbash. Pash, pash. Nagbasag pa ka talaga. Ito pero, kung gusto niyo mag-UAV, may bit-bit din ako. Okay. Okay. Or ipop na to. Sige, tol. Pop ko na to. Sige, 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 sige. sige. Okay. Losing ground. Friendly Malayo. UAV overhead. Ang There, building I lang got sila. movement. Uy, naibili ko ng selfie. Sabay ka na. We're in safe zone. Watch for enemy. 2 jigs. Sige, tol. Sige, tol. Pera. Pick up, eh. Iwan mo ba? Inakit kita. Oh, okay, okay. Wala na, dito na tayo. Camp na to. Up na. Gitna na rin tayo. High ground Tara dyan yun. tayo. Bili ako UAV pa. May UAV na kayo, di ba? Meron ako isa. Isa lang ata extra. Meron May dyan? pinaka-high ground dito ah. Yung spot na yan. Anyone need a gas mask? Gas mash! Pash, pash! You know. Gash, gash. Yan na yung gash, Sana walang gash. tao. Walang tao. May kuliglig. Yan na yung gash, Punta gash. ka. Nagulat ako sa iyo. Gosh, guys. Palaban, no. Push muna natin sila. Pahinga muna, pahinga muna. Pasok muna kayo dito. Coffee, please! Ay, yan. Ako tubig lang. Pasabay. With ice. Coffee, please. Hot coffee with ice, please. Hot coffee. Ice coffee, no ice. Ice coffee without ice, please. Nice coffee yung hot. Enemy UAV overhead. Enemy marked. Uy, uy. Police. Out na. Maraming salamat sa 100 stars. Nice. Pak, 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 pak. Yun, no? Enemy Gas vehicle. is closing in. Mag-isa lang siya. Pash, pash. May iba nakikiputok ah. May ibang nakiputok. Mayroon. Moving. There, I got movement. Disregard my last.
Dito, tapos dito. Enemy UAV overhead. K-keep nila yan. 360 nga, kalaban natin. Location Pero marked. at least hindi tayo masyadong gitna. Abangan na lang natin. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Dito naman. Mga lubid pash-pash ha. 360 sila oh. Bash. Kawawa oh. Bash, bash. May assist ako. Mga hagdan pash-pash. Gas is closing in. Contact. Dami ah. Kawawa, 360 sila oh. All around din pumuputok eh. Target spotted. Dalawa. Target spotted. Ang sarap i-snipe yung ulo nun, ano? Oo. Kaso wala akong sniper. Puro assault din ako. Sino may bala pa ng sniper? Lods. Ako. Ako rin tao. Enemy UAV overhead. Magsawa ka. Reserva. Matagal pa naman tayo dito eh. Kailan tayo maakyatan or... 5 oras pa tayo dito eh. Pantayin Wala naman maakyatan. Bukod sa hagdan at saka itong dalawang zipline. Setting charge. Setting charge. Mark the target. Mark the target. Yun oh. Puluhan na yun oh. Nawala. Bumaba kasi ang pash-pash. Uy! Safe zone. Sabi ko na Barbie. Uy! Pasok! Location marked. Move up. Meron sa bar. Location marked. Move up. Bar. Bars. Drop headed your way. 3 box. Uy, may na-down. Uy! Nice! Nice one. Calculated. May nag-load. May Hindi loadout ganun. dito malapit sa atin. Hindi na ako Ayun, makaano. saan namatay yun? Enemy UAV overhead. Saan bumagsak yung loadout? Naubusan. Meron dito. Head now. May caution. Vehicle. Ang dami dun oh. Pantayin ko lang dito sa likod ah. Moving here. Disregard that. Head now. Contact. Mark the target. Enemy marked. Ang dami tumatawid. Ingat. Barbie. Precision! Safe. Meron dito sa likod natin. Friendly UAV overhead. Agos dito lahat sa gilid ah. Enemies in the area. May tinamaan ako. Meron doon oh. Target spotted. Hindi ko alam kung sino. Saan ako yung UAV? Remain. Solid work so far. Bars. Baka may makyat ah. I got movement. May ammo box pa kayo na? Gas is closing in. Wala. Madami dito. There. I got movement.
shit! Uy! What Bilis the? naman nun. Hindi mabot. Ba't ang bilis? Parachute ako. Uy, Tong inong yan. ulog ka? Paano ka na? Nahulog ako. Pero Isa na sa na-parachute ako. gilid, oh. Biglang dire-diretso. Wow. Ayaw. Ganun. Gas is moving. Tayo ng Warzone to. Bad trip. Pasok, pasok. Gilid tol, ah. Ayun. Gilid, sa gilid. Sa left side. Alam nila. Strike Oo. incoming. Take cover. Takbo! Putang ina yan. Ang galing naman ako. Kinain pa nga. Clutch, Jer, Dalawa. clutch. Dalawa nag-drop. Bar. Meron dyan. Yan na. Kaliwa. Yan. Mali yung baril ko. 25 remaining. Fought hard out there. Return to base. Next one map. Ako Arm up. warm up lang yan. Ako yung Krieg ko. Switch ko sa RAM 7 ng pucha. Ram ulit. Ano nilagay mo sa ram? Sa akin? Ram ka ba? Oh, nakaram ako. Ranger. FSS Ranger, Monolithic Suppressor, Commando 4 Grip, 50 round mags. Tapos yung scope ko, Cronen 2x2 Elite. Mas naitatama ko to kaysa sa sa Farah eh. Monolithic Ranger Commando 50 round. 50 round mags. bahala na ako. Tapos Cronen yung scope ko. Bagong Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Watch the sky. Target down. Warm up's done. Time to kick this off.
is approaching your position. Move to the safe zone. Can anyone use this? I'll take it. Warzone 50, nakikita ko na, dude. Meron. Hostile dropping into the area. What? All right, lads, let's get it done. Buls nun ah. Uy, sorry. Uy, saan yun? Sa taas, sa taas. Tago, tago. Hindi ko alam kung nasaan yung ano eh. Wow. Nandito Maril sa akin eh. Ah, sa taas, sa taas. Sa baba pa. Ay, taas pala. Oh, may bumaba na. Cover na lang pa, cover. Wala na akong bahala, pre. Nice. Oh, meron na naman. Fuck, wala akong bahala, man. Buti na lang dito. Salamat ulit, Lods. Man. Dalawang beses akong na-down ah. Salamat, Dok, sa inyo. Salamat, Dok. Salamat, Doc. Plates, plato, plato. Yun. Uy, yun no? Loadout na? Oh, syempre. Matik na yan. Yun oh, loadout oh. Hindi, nag-smoke ako. Nag-smoke ako ng smoke. Isa smoke. Akala ko nag-iba ng ano eh, yung kulay ng Isa rin lang ang kulay sa loadout. Personalized yung loadout eh. Loadout drop inbound. Pili tayo ammunition, tol. O, pera ha. Ayo. Extra cash. Location marked. Move up. Setting Claymore. This one. Salamat ulit. Chopper. Field upgrade here. Chauffeur. Oh, the chopper. The chopper. I get to the chopper now. Enemy UAV overhead. Box. Gas is moving. Bili akong plato. Ayun nga ito, 1K pa. Hindi, meron ako. Sakto na to. Wala ako eh. Wala ako eh. Ano ba bibili? Plate. Kaya ko plato. Plates. Tayo mo ng plates. Ayan, Gusto ko rin ng plates. plato. Ayan, Oh. plates. Dropping down. Armor pa lang. Daming bala na. Ay tama sa kanya. Tear gas out. Parang pellet gun tong ano. Ha? Nauna ako. Nag-plate pa ako. Wala akong plate. Uy, may na ano. Armor down. Uy. Saan ko nilagay yun? Yes. Nakalimutan ko. May loadout. Yan na yung truck. Fire station. There, I got movement. Ano ba yan?
Baba yan. Gustong mag-buy. Armor Baba. down lang. Bumaba yata yung isa eh. Hindi. Sabugin. Armor down, walang armor yo. Shit, ang kunat talaga. Kanino? Contract objective. Lang nawala. Tignan natin, Scott. Tara. Enemy UAV overhead. Tinanggal na yung ano, yung 50k na pera dito. Sa ano. Yung vault, wala The na. ball. Ah. Mas nun. Kulit nun eh. Luma na tong ano. Hey, 20 seconds. Ito na. Third floor. Jagdan! Na. Six, five. Abot! Ah, babot pa. Nice. Clutch. Flat. Ayos to underground parking. Medyo creepy. All supply boxes found. Solid work. Armor here. So, Tara, bili ulit tayo. Ayoko. Baka gusto niyo sa check. Kasi ayoko. May kukuha ba? Wala. Kuhain meron nyo na. na. Meron na ako. Ayaw. Meron na ako. Kunin ko na. Kunin mo na. Kunin pa ng iba yan. Got a vendor. May armor box ako. Armor. Dahil balahan dito. Sa parking lot ba yan? Yan Hmm? na. Loadout. Ay, Ghost nawala natin. na naman yata. May ammo box ako. Nawawala yata pag certain distance eh. Oh, gago! Shit! Nangyari Tangin. dun. Tangkalod sa taas. Pinakataas. Kukunin ko na. Baka mawala. Wala, hindi ka na, hindi ka makita. Hmm. Akit na ako. Lumakit dyan. Kalaban dun. Kaya lang ah. Oh shit. Ay, nasa taas pala siya rin. Oh shit. Sorry, Okay. sorry. Tangin na nakawa pala. Nakamute pala ako. Ito yung kasa nito. Taas, sa taas, sa taas, sa taas. On the way na ako, baby. I is coming. I is coming. Hindi ako abot. Masyadong First floor na. mataas. Oh shit. Kaya sobrang. Ang tagal ng may gulag pa zipline. naman. Silang, may... Kunin ko sana yung ano eh. Teammates in the gulag. If they Isang- survive, they can Isang oras ako sa zipline eh. Loadout. Balik ako, balik ako, balik ako. Nice. Bilis ah. Daming tao sa loob. Yun o, dalawa. Meron dito. Target. I'm not moving. Putang ng baril na to. friendly UAV overhead. Ghosted sila. Ano kulang? Okay na. Reto na to. Snipers. Oh.
Patay ako, patay One ako. down. Taas? Saan taas? Walang glint? Walang glint ang pucha. Redeploy. Meron. Sa banda kanina yun. Ayun na naman. Get yourself sorted. You're up next. Nasa baba sila, yung sniper. May loadout. Rapid. Nice. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go fuck around. We've got roughed up in there. We're bringing you home. Your team can still buy you back if they have the cash. Yung jar bababa. Wala kong amo. Ang inang Chopper, nawawala nag-drop ako dito. ang puta. Piling ko na si Jar. Uy, may tao. Uy, gago. Bakit may tao? May dalawa Hindi dito, sumilip. sa taas. Sa baba, sa Taas baba. natin? Mas left. Dito na. Nakyat na kayo? Nandito sila, oh. Yung chopper natin yung kanina. Nasa blue. Dalawang sniper yata yun eh. Talo na ako sa Okay, buy okay, station. Puta na yun. Uy, 70,000 pa rin yung pera mo. Putang inang yan. Ba't walang blink? Walang glint yun yung ano eh. Tawag doon, yung scope ng HDR niya. Friendly UAV overhead. Walang glint yun. Ay dahil yun. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Ay, mali. Dapat pala. Oh, andyan na yung usok ah. Bumili ako UAV. Kasi, Ayun na, ayun na naman. Grabe naman, sniper yan. ani, Kinaabot mani. ata doon. Pag Akar hindi yan. mo masasalba. Oh, shit. Hindi naabot pre. Hindi talaga abot eh. Ay! Sorry tol. Okay lang. Sige lang, makakasama ka sa loob. Madami ka Okay ng lang, pera siya. nakakasama ka sa loob. Teammates sent to Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Super na ng pera mo. Safe Damn. zone relocated. Sasakyan natin tong truck na to. UAV overhead. Moving. Teammate redeployed 1 to the HP. AO. Gago. Ayaw pala tayo. Enemy team is tracking your position. Pasok na, pasok. Scab. Scabidis. Baka mo sa likod mo. Dami ba? Musunod. Oo, sobra. Papasok na kasi. Lalab pa ako. Supply box ready for pickup. Gas is inbound. Objectives updated. Move to the next location. Objectives updated. Move to the next location. Yun.
Tangina nung sabog yun. Baby. Ah, hindi. Contract complete. All supply boxes located. Dami kotse. Yeah. Yan na yung truck. Dinaw ng bala na. Bala. Basag ah. Without. Armor down yung isa dito. Location marked. Move Load out na tayo. Kasya Kaya. ba? Ang truck Ay, niya. oo. Kasya ba? Cover ako. May silip oh. Hold down. Naka-sniper sila Adam. Kaya na sisigod na. May ibang humahunting yata sa kanila eh. May bumuli sa likod oh. Kulang pa. 300. May loadout dito eh. Ito. Loadout ng Andali. kalaban. Diyan na pala. Enemy lost track of you. You're safe. Up ko na dito. Heading in. Loadout drop headed your way. Bilis naman. Tayo ng loadout. Ay, tayo ng gas yan. Enemy Oh, UAV shit. overhead. Ako. Webe. Ano? Iba yung loadout na kuha ko. The fuck? Ito lag tong ano na. Warzone. Hindi ako nakakuha ng loadout. Tayo nang yan. Ang hirap no? Iba yung nakuha ko. Tas tayo, tas. Likod. Armor down. No, ah. Meron pa kasama niya. Tangina, taas mo. Ang ina mo, ah. Ay, Tayo nang yan. Sana. tayo natin si ano. Ito may mga loadout dito. Launcher round. Pahingi ko satchel ano. Rifle here. Jigs Dito, kung dito, meron. dito, Ay, dito, pahingi dito, ako ng dito. ano. Yan, Blades pala. yung satchel ko. Kunin mo yung satchel ko. Meron ako dun. Nakuha na ni ano. Nakuha ko na. Pero nandiyan may loadout dito. Kunin ko para sa'yo. Love kita eh. Ayun, no. Ayun, no. Sige nga, kiss kita sa batok. Sherry, oh. Ay, may satchel pa. Ay, May meron satchel na dito, ako. ah. Saan, Kiss lads? kita batok. Ayun na yung body ko. Ah, wala na, mandar na, takbo. Gagong bilis. Tangina Wala. na, ang bilis. Ito pang bilis ng usok. Ay, hindi ko Layo nakita na yun pala. ah. Wala na. Nice lang. Prepare to fight. Oh my god. Sunduin. Tagal. Ay, setas to, setas. Shit, setas. Oh. Sumusunod, ah. Moving, be advised. What the fuck? Tangin, hindi ko maano si Jer. Sige lang. Beat kang puta. Stay alive. You know. Ayun, no. Taking beat. Boss. Yung Warzone. Parang ang hirap. Rolling. Hit na lang circle oh. Nakabasuka ka pa. Yan oh, tirahin mo yan oh. Pwede, no? Ay, hindi mo na. Tira na yan. Daming kalaban dyan. Diyan ka na Wala lang. akong bali. Kulang. Enemy vehicle! Cancer mo yan. Meron pa sa likod. Kala ko may sumakay sa likod nila. Kunin mo na yan. Likod ng truck. Oh, shit! Lang niya. Legend na ako. Legend na.
Good night, Sige, good sige, night. tol. Sige, tol. Sige, tol. Good Thank you, night, good thank night. you. Thank you. Gilad. Ay, ako pala, host. Sorry. Kahit kasama yung ano, baka may maglalaro pa. Ay, meron. Ano muna natin? Si... Easier, invite ko dyan. Jace. Update ko lang yung... Ayaw niya. Ayaw yata ni ano. Jace. Oh, baka ikaw gusto eh. Ayan. Yun wala. Ah, si Gaze? Gaze ba? Jace ba? o Gaze, hindi ko alam. Kanina online eh, wala na eh. Ito si Call Me Daddy, oh. Nung in-invite ko eh, nag-offline eh. Tago. Tago kay Dakkel na buto. Oh, G mo na? Yan, nag-invite Tama si na? ano, si Call Me Daddy. Ah, yun. Invite natin dito. At dalawa sila daw. Ah, dalawa sila. Serious muna. Eh, wala si ano. Uy, nawasa Wala si Mr. Mr. Dobby. Fuck mo. ¿Qué pasó? Yari. Dalawa pala sila. Na-accept ko yung invite niya. Dalawa Ah, sila niya, ni no? ano? Oo. Dalawa daw sila eh. Nag-invite ako pero... Ay, try ko lang loads. Invite tong Sige, isa. sige, sige, sige. Wala lang mic to eh pero... Try natin. Saan pa? Ah, sige. Team na? G? Sige, sige. Ila ko.
weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Eh. Para hindi na tayo maghahabol. Ayan na. Dire-dire. Diyan na tayo. Mga 5 oras tayo dyan. Mga bullying nila. Ba't tumama? Buwisit. Ay, nauna. Bilis. Natin yan. Meron yun dito. Ah, dami. Enemy soldier incoming. May red door. To engage all Layo ko pala. May red door dito. Diyan ka na, sir? Ah, Sa red second. Sa 3rd floor. Ah, dito. Tayin ko kayo dito. Punta ko pa kayo dito. Hell no, bro. Hell no. Ng floor yan, sir? 3rd sa pinakataas. Kaya na natin si Luby. Oh shit. Pasok tayo. Red door. Diyan na kayo. Ah, dito na. Oh sige. Let's go! Yeah. 1, 2, 3, go! 3. Oh shit. Yan. Banso. Fancy UAV wala kayo. Nakakuha kayo. UAV lang. UAV. Ah, hindi nako. Ako yung advance. Nakuha yata niya na. Nice. Gamitin ko na? O mamaya na. Kaya ako din na lang. Ah, loadout tayo. Okay, loadout. Saan tayo loadout? Uy, satchel oh. Armor. Meron na ako. Si G. Oh, wala pa.
Daily flight, oh. Game bite. Yun po Oo. eh. Tanong ko lang kung ilan sila. Got gas moving in. Tara, loadout tayo. Oo. Saan tayo loadout? Drop lang by station. Tayo Dito. ba? Okay, found the vendor. Stock up if you need. Tara, tara. Supply box located. Move to Pabaliktad pa talaga yun. Oh shit, ang layo ng ano. Di ba pwede naman nating balikan eh. Sige. Uy, meron. Pucha. Ikaw pala dyan. Hindi ko tapusin lang natin. Meron na. Uy, shit. Tangin lang yan. Pintuan. I got movement. Yung advance sa... Ay, Ah, what the heck? Camper nila, tangin na. Shit. Para ba yung pinangpatay sa akin? Gulag. Redeploy. Anan, sayang. Tap-up na lang sana, no? Oo. Mahalos yung advance UAV na yun. Kanina pa. Practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective Pusin lang namin, lads. Malapit na. so is a well-placed stone. Fight's kicking off. Get ready to fight. You're next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go. Ay, tangin na. Send you back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. GG na daw. Sino? Daily flight. Walang. Ginamit nila yung ano, UAV. Ay, yung advance? Tangin na. Oo. Wow. Damit against us, ano? Oh, may pera dun. Ito may mga paleta. Saan dyan? Harap ng pallets. Left. Balik. Diyan, sa pallets. Oh. Likod. Diyan. Oh, yeah. Nakamalapit na ba? Okay, found the vendor. Stock up if you need. Granny. Papa Granny. I'll drive. Isang box pero may katabi tayong dalawa. I'll be driving. Oh, shit! May na. Sorry dyan. Meron na. May tao na. Ayos lang. Sana wala nang pupuntahan yan.
Meron pa sa likod. Oh, sa taas, sa Oh, shit. taas. Camper ulit. Let's move out. Nag-gatekeep mo yan. Kasama niya yan. Oo. Ah, shit. Mama yung pera mo. Naglalakad. Ay, nilot niya ako. Ah, Sa likod okay. mo meron ah. This way. Light vehicle here. I'll be driving. Aid station here. Aid station. Sagot sa amin, no? Mahirap kontrolin yun eh. Oh, shit! Tang, and... Get ready, boys. There, I got movement. Pero tinitingnan pa ako. Nahanap nila yung na-revive. Nabaril pa ako. Wala. Tangin na nakabili pa siya, oh. Hmm. Bili pa siya dahil sa pera. Makaka-loadout sana kayo, oh. Hindi lang inabangan. Kaya nga. Para yung gamit mo? Hindi, pinulot ko lang to. Itong kill. Ah, okay. Pero ano to? Yung Kilo yata yan eh. favorite. M13. M13. Ah, M13. Umakyat yan. Yung. Anybody need this? Yun oh. Aban. Huwag lang ma-jinx, ha? Wala lang camper, ha? Kaya nga. Device spotted. Hindi ako napapatay ng mga yun. Ghosted ka ba, tol? Ay, naka-loadout ka? ghosted lang ako. Ah, okay. Got a vendor if you need gear. Uy, snipe.
Bili ako yung loadout ah. Sige. Pop ko na lang, i-advance ko na lang yung pop. Oh, clutch game. Yun, no? Loadout drop inbound. Spotted a care May package. nag-i-snipe May sa taas. palodat si Mayor. Target spotted. Sa array. Ayun oh. Nakaping. Kalaban siya. Gas is inbound. Nice, nice. Ayun, may kalaban siya. Go lang. Ay, gag. May truck. Kung saan yung ping ko, may ano yan. May Get to the bala. safe zone. Kaso may kalaban siya. Salamat, Bogli. Lalaro ka, Bogli. Pre, mga ammo, satchel, Got some body armor. armor. Uy, nice, nice. Ito pa oh, satchel oh. Got some cash here. Got some body armor. Mental. Nakamark dun. Oo nga, ano ba't yun? Eto na. Chicken na lang ang kulang. Na lang. Bala. Isa lang para pampasarap ng tulog. Meron. Dito yata eh. Moving. Ay, hindi. Dito yata. Moving. Oh, sige. Sa taas siguro. Putang ina. Nagka-camp. Ay, hindi. 28 meters. Sa blue yata eh. Pa yung loadout ka. Te. Target spotted. Gilid. Dami. Wala. Na. Down yung isa. Meron pa sa likod. Sa akin yung isa eh. Putang na mo. Meron na. Nandun pala sa taas ko. Patay. Nice. Got gas inbound. Isa pa. Last name. Be advised, there's an enemy team hunting you. Tinahulog yung... Ay, sarapan niya na Jigs. Nice. Oh, meron ba isa tol? Meron pa. Tang, na, may isa pa. Movement. Sabog. Basag pala. Tang, Sabog. sabog. Nice. Napatay mo na? Dito. Uy, mayroon sa itaas tol, ha? Sa itaas tol. Saan taas? Sa mga Ghosted? may tumitira kasi sa itaas dyan, oh. Dyan, oo. Dami pala nila. Wala pala akong ano. Heartbeat. Andito. Enemy's got gas moving in. Disregard i- blast. Ibon pala yun. Wala na siguro tol. May umubo. We have a long way to go. Sabi Let's yun. move. Ayun na. Ayun na, dalawa, oh. Dami. Puta, tayo ng gas mask ka. Ito niya yung truck. Kuha ng truck, ah.
Aid station over here. Bayin na lang yan. Link. Ay, Cover ako, Jer ah. sige, sige. Sa ano ako. Sumusunod lang ako. Ano yan ah? Bibili yan. Pili din. Ayan, bumaba ah, bumaba. Friendly UAV overhead. Polluted. Ay, gag. Ito na. Oh, Saan dito? nice. May kasama. Putang Palabas na ina. sila, palabas na. Sa may Wala truck. akong baril. Sige lang, go, 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 go. Ah, namatay ako sa gas. Nag-abang sila dun oh. Wala akong baril eh. Ganda naman ang pwesto nila. Dapat di na ako pumasok doon. Ay, tayo pala. Lagi na lang tayo nag-aabot sa gas kahit nasa gitna, ano? Ah, sa gitna pa tayo bumaba kanina? Ay, hindi. Nag-ano pala, no? Nag-red door tayo. Red Oh, door tayo. ayaw nga pala nag-teleport Oo. tayo. Wormhole. From ano, salt mine. Teleport tayo. Port, no? Wala. Salt mine of mine. Nabuff pa lang XM4 ngayon. Buff. XM4. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Natry ko nga yung XM4. Next time. Remember this commercial? So we hired a barbershop quartet to sing to you. Welcome back to the channel. In today's video, we're going to be featuring some excellent Milano gameplay. We're going to be queuing up random on rebirth. Got a couple different randoms. The XM4 is Agency Suppressor, Task Force Barrel, Field Agent Grip, 60-round mag, 3x Optic, and then for the Milano, we're using the standard Cold War builds for SMGs, Agency Suppressor, Task Force, Tiger Team Spotlight, 55-round drum, and the Raider stock. Let me know what you guys' thoughts of this Enemy soldier incoming. combination, especially after the XM4 buff. Enjoy the video, learn something new. Please do me a favor, hit the like button if you're brand new and want to find your way back. Double check, make sure you are subscribed with notifications on, as we're doing very close. Appreciate support on the channel. Hope you guys enjoyed the gameplay. Thank you for watching as always. Have a great day. We've got to land together so we don't get hit all. Enough pala ang XM4 ah. Yan ba yung meta ngayon? Nakita ko lang yung update eh. Battle Royale. Sa mga YouTube. Closing on your position. Suggest you get moving.
Ang meta, ano eh. Para eh. Tapos, Para. linakasan din tong, ano, XM4. Tayo. Matry ko nga mamaya. Dinilevel up ko yung Krieg eh. Kala ko yun pa rin yung meta, di na pala. Para nga yung meta. OP. Your primary objective is to kill them all. Pero hindi ko na itatama eh. Ay, babagalan ako sa ADS din. Dahil sa scope. Saan na yan? Times 3? Parang hirap mag-aim sa times 4 eh. Yung times 3 yung ano, yung scope ng ano, karamihan na ginagamit. Yung ano lang. Parang guhid lang siya. Line lang siya. No? Got some body armor here. Yun ba yun? O yung may ano, may red na bilog? Yung axial yata yun eh. Oh. 3 times. May UAV ako dito. I got movement. May nagbasag dito, tol, ha? Okay na, okay. Enemy UAV overhead. This way. Wala akong na-compare doon kahit konti lang. Got a vendor if you need gear. Anybody need this? SMG over here. Yun, Out pwede na. na. Diyan na tayo magbay. Okay, found the vendor. Stock up if you I'll need. take. No, dyan na lang. Strap in, I'm driving. All right, passenger. There's a couple people landing on the roof. We're on the first floor. Oh, this thing all again. Uy, may nag-loadout. Oh, shit. Tangin na mga yun. Oh. Friendly UAV overhead. Sa likod, sa likod. Kailang. Move up. Sa para. Sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Throwing stun. Enemy UAV overhead. Molotov out. Uwikot ako. Sige. May tao sa likod mo. Uy! Oh, shit. Nakaghost yung isa. Kagilid. This is the gulag. Survive and you can redeploy. Ako na ako dun. Reset tayo dun. Paano niya alam andun ako? Dahil. Oh, Kaya naka-UAV yun, tol. Tayo. Ready to fight. You're next. 1 HP yo. HP na lang.
soldier. Win here and you return to the front line. Shot. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Sige, sa harapan. Yun na. Nauna. If your team has the cash, Late ako they can pay natawag. for your release. We lost that one. Reset. Not counted yan, not counted. Try ko nga yung... Ayusin ko lang ng... Eh, Konti lang. Sige. Ayusin mo. crack mo na ng mga kamay. Kitang ko yung scope na... Ba't walang ano dito? Iba pala yung scope ng ano ah. Okay na? Okay na, lads. Ready? Oh. Try natin kung makaka 20 kills to. Ano yan? XM4. Oh, 30 mo na. Benta? Oh, sige. 30 yan. 150 na lang. Oo, sige. Tig 50 tayo. Sa ano nun, no? Sobrang hacker. Diretso ban. Sobrang hacker. Hacker na nga yan. Hindi pa sila naglalanding, patay na sila. Zero Nasa, plano pa lang. nasa aeroplano pa lang. Ano? Pasabugin mo na yung aeroplano. RPG. 4 lang yan. XM4. Yung ghost ko, XM4. Gamitin ko, Ano ba, ano mo? Scope mo sa ano mo? eggshell. Sa, sa XM4. Pixel. Arms. Yung dito sa RAM 7 ko, Cronen. 2x2. Elite. Natin mag-excel. I mean, simple. Kita ko buffed eh. Grab some target practice while you can. We're deploying. Ko alam kung gaano kalakas ang ano. Enemy soldier incoming. Target down. Sabi nyo naman.
incoming. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Kayo naman pili. Pili mga suki. Saan kaya? Bakbakan ba? Does anyone need this? Gitna ulit. Ayan. Bakbakan agad. Hindi na tayo maglalakbay dyan. Bounty lang yan. Bounty yung panlaba. Doctor pa. Ele layo pala. I'll take it. Alright, lads, let's get it done. May red door na naman dito Bounty target. Sort of Meron ba? Kabisado mo? Oo, dito Saan? na area yun Meron din dito. Sa baba ng Pero walang tumutunog. Wala na. friendly UAV overhead. Got an assault rifle. So, that's the bang. Got a vendor if you need gear. Meron akong ammunition box. Loadout na rin tayo. Load na tayo. Got a vendor if you need gear. Na naman tayo. Kulang pa, no? Sakto na. Tayo na. Oo. Yun. May ammo ka, Jer? Meron ako ammunition box. Armor box oh. Loadout drop on the way. Gas is closing in. Does anyone need this? Sa taas ba? Sa loob. Makalito naman yan. Copy driver. Polluted dito.
Ito na. Vendor here if you need equipment. Wait, pwede mo naman mabilis yan. Andiyan na lang ako sa ano. Para down tower. Moving. Vendor here if you need equipment. Supply box ready for pickup. Ayun po. Sakto. Kapit na. Loadout drop headed your way. You. May kalaban dito. May nagbasag. Gas is closing in. Device Relocating the safe zone. Nag-load out na kayo. Wala pa Hindi to. pa. 2 bucks. Kalaban sa akin. Sino? Dito. Sa labas. Pumasok sa loob. Ayun, Nice. nakuha ko. Nice! Nice. What? Enemy UAV overhead. Yup. Isa lang siya. Loadout na rin ako. Bago mapitas. Dalawang loadout. May RAM 7 dito. Got an assault rifle. Meron pa. There, I got movement. Ibang team pre. Sa loob. Sige, sige, sige. Full team. Be advised, there's an enemy team hunting you. Gas is inbound. Stead. Wala. We're in safe zone. Watch for enemy. Enemy UAV overhead. Narinig ako. So, Babasag. Saan na yun? pas yata eh. Nagbasag eh. There's one left. Hindi, wala akong pasok Landed on the ngayon roof. eh. I got a couple. Saan pala, ano? Pahinga din pag may time. Warzone lang.
Tama lods. Oh! Sabi doon. Pinalang kami ng Scotty. Tao dyan ah. Mark on grid, let's go. Nice. Nice. Kaya na ako. Nice indeed. Ay pumunta sa storage eh. Baka na box. Tara, load out. Baka pumunta na naman sa taas to eh. Friendly loadout top of the way. Salat ako. Para magamit ko yun. Enemy UAV overhead. Daya. Kayo. Bounty. Pwede. Lapit lang oh. Gas is inbound. Tara. May kalaban sa ano. Superstore. Oh, meron. Tayo muna natin to. Kaya natin. O iwas. Pwede rin. Tara, diretso na tayo. Wala na rin bounty oh. Layo na eh.